kare hunde kaari ɓe qirri ɓe wi waɗay. Allah wi ko honno woni ɗin ahdi la tasfikuna on hibbata dima'akum ƴiƴe mon ɗen, on yeɓata ƴiƴe mon ɗen, ko ɗum woni on wartidirta. wala tukhrijuna on yaltinta anfusakum wonkiji mon ɗin, on yaltinta hoore moɗon min diyarikum ka cuuɗi moɗon, ka galleji moɗon, ka hoɗumɗe moɗon. Ndaare ɗo no alqur'ana on yewtiri en non, Allah wi on warata hoore mon, on yaltinta hoore mon. Karam koɓɓe wi'i ɓurɓe ɗudde ɓen ɓe wi wondema ko wota yoga e moɗon wari yoga, ta goɗɗo e mon waru goɗɗo, ta goɗɗo e mon raɗo goɗɗo yaltina mo ka galle makko doola mo. Kono Allah subhanahu wa ta'ala on addiri ta'bir on ko non jama on hani wa'ude. Allah wiɓe ɗo wota taɓe waru hoore maɓɓe, wota ɓe yaltin hoore maɓɓe. Karam koɓe tafsir ɓen ɓurɓe ɗudde ɓen ko ni yaari, ko wota goɗɗo e moɗon waru goɗɗo, ta goɗɗo e moɗon yaltin goɗɗo. Wota jama e moɗon yanu e jama wara, wota jama e moɗon yanu e jama yaltina raɗo. Woɓɓe kadi no firi aya on ɓe wi wala taqtulu anfusakum, ko wota waru hoore maɗa, ko ɗum woni wota wonu sabu ko warete, wota waru goɗɗo ha warteɗa sabu makko, haray ko an woni ko wari hoore ma. Wota waɗu ko wonata sabu wonki maɗa kin itte, ko ɗum woni wota waru hoore ma on. Wota on yaltin hoore moɗon ka cuuɗi moɗon, ko wota on waɗu ko yaltinirta ɗon sabu muɗum riiwe ɗon raɗe ɗon. Ɗen no tawa e ñawoje islam ɗen oɗon eɗen ka sharia meɗen piiji gon toon mo waɗi ɗi o raɗete o yaltine. No tawa e muɗum haddu zina wonande mo jomba maɗum mo jombaka, si o waɗi zina naɗo maki al bikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu am, foccede temedere o raɗe o yaltine hitande. Koni ɓe makiri hadis on no selli fi kala kamɓe ɓe gollirano yaltingol ngol raɗo, kono e gama e sahabaɓe arɓe ɓawa maɓɓe ɓen gollirgol ɗum wona Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Haray noon ɗen andi kadi no ka suratul Maida ka Allah wi'i innama jaza'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan. Allah wi joddi ɓen haɓoɓe Allah haɓanulaɗo makko on yacco e leydi ndi waɗugol fantude e bone, o wi an yuqattalu ko nde ɓe warete, aw yusallabu ma ɓe pete, aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, ma juuɗe maɓɓe ɗen e koye ɗen taƴe e lutidire, aw yunfaw min al ard, hino ɗo shahid on, ma ɓe riiwe e leydi ɓe raɗe. ɗum ko ñawore islam noon, juge on, hakim on, qadi on, piiji gon toon sharia islam on no accidimo e muɗum yo ndaaru ko yii haɗay ɗum ɗo o yamira e ɗum waɗi. siko warede o taƴƴinike, si on tigi warama islam on no jama on rentoto o wiya waremo, siko yo focce o wiya foccemo, siko raɗe o yaltine o wiya yaltinemo. woɓɓe no firi on nafi ɗum kasede naɗede kaso soke, parce que on ɗo a kaso on noyamo ala ka leydi. Ala kulli hal konguɗi ɗi noon hiɗi joli, ɗiɗi ɗi noon kadi hiɗi mari wajhu, hiɗi selli min haythu kanji on tigi ka konngol, kono konngol arnongol ko ngol ɗon jumhur on yaari, ngol ɗon karam koye ɓuuɓe ɗudde ɓen mina sahaba tabi'in yaari, konngol ɗimmol men noon ngol selli. ko ɗum woni haray konguɗi ɗino hino naati, kono konngol salafe ngol ko ngol ɗon adintinten watten yeeso hikkinan ɗon non ngolɗa kadi. Ngol ɗon mengoy ko yoga e maɓɓe on woolingol, kono ɓurɓe ɗudde ɓen ko ngolɗa yaari. Allah wi summa refti ɓawo on haldede ɗum ɗo aqrartum irri ɗon ɗum, jaɓuɗon ɗum, wa antum e hoore no onon tashhaduna hiɗon seediti ɗum, hiɗon andi ɗum, on majjaka ɗum. summa refti antum onon haula'i ɓeeɗo, ndi ahdi ɗo wona yahudul madina haldidano kañum tigi, yani wona e zaman maɓɓe awa ahdi ndi waɗano ko zaman Musa alayhi salam wonno ko ɓe haldidaɗi piiji. ɓa arɓe annabaɓe arɓe ɓawa Musa ɓe fof ko sharia makko on ñawiri ha hewti Isa alayhi salam,
kanko ardi e sharia riwuɗo oɗa on ɗon kadi farla e maɓɓe ha islam on ari nulaɗo sa sallam ardi e sharia muɗum ardi alquran ɗum ɗo riwi sharia isa on ko on say ɗum wonno ko halda ɓe haldida e muɗum ɗum ɗon noon ko ɗen ñawore continue maɓɓe ha no wirɗen noon sharia isa alayhi salam ari kono ko honno wonno fiyake maɓɓe yahud ɓe yeddi isa alayhi salam ɓe jaɓali mo few bal ɓe waɗi sa'i e wargol mo ɓe tami e yahudiya maɓɓe on ɓe jogii deftere maɓɓe nde adda nden e maɓɓe ɓe wuuri ɗon ɗuyta ɓeyda ha islam on ari tawi ɓe e nder ɗum ko wonno ɓe sifitorno terema ndi ahdi ɗo yahud madina ɓe islam ɓe ɓurano won jantagol ɗo ɓen ko ɓe gori tati num ko banu nadir banu qaynuqa e banu qurayda ko ɗiɗo gori tati wonno yahudul madina banu nadir e banu qaynuqa ɓe ahodi ɓe haldi weldigal e wallodiral kañum e arabuɓe gorol goto e gori e arabuɓe wonnoɓe madina ɓen ko ansaren gorol wiyetegol ngol al khazraj ɗiɗo gori ɗiɗi yahud ahodi e ɓeɗo ɗum no woduno adol islam ari tawi ɗin ahdiji acci ɗi ɗon hay nura sa sallam dawla islam on no marno gori jeeyaɗe e gori arabe leƴƴi muɗum ɗiɓe ahodayno hara enen ɗo wota en haɓu ta goto e meɗen wallu goɗɗo to e hoore oya wota en haɓu hakkude meɗen so goɗɗo ari yani e moɗon min ara min walla on so goɗɗo ari yani amen on ara e wallon men ɗum har no woduno bilaw islam ari tabintin ɗum tawde ɗum no wondani e julɓe ɓe maslaha awa banu nadir e banu qaynuqa ɓe weldidi e leñol wiyete ɓen al khazraj banu qurayda kañum kadi ahodi e leñol wiyetegol ngol al aus e fillayego wi ko qaynuqa tun marno ahdi e khazraj banu nadir e banu qurayda wondi e ɓeeɗa almuhim ɗiɗo e maɓɓe ahodi e goto e ɓeeɗa goto e ɓeya ahodi e goto e ɓeeɗa woni ɓe wuurino madina ɗon joni noon arabu pirayno adol islam moƴƴa ko ɗum allah annintini ɓe sota al imran o wadkuru id kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum ɓe marno guereji ko tiiɗi hakkude maɓɓe mo jangi defte adab ɗen e tarih al arab ɓe yiyay ɗum toon ko hulɓini ɓen ɗon aus e khazraj ko ɓe baba goto num mo ɓe maɓɓe ko mama mum nodditira ɓeya mama maɓɓe goyeteɗo aus ɓeya mama maɓɓe goyeteɗo khazraj kamɓe ɗiɗo ko ɓe baba goto kono ɓe pirayɗo hakkude maɓɓe moƴƴa e hoore ɓe hoɗidi nokku gotum so ɓe nangodiri nonon mo be e mo haaldidi on ka ɓeeɗa weldigal e wallodiral e tambitodirgol ara daranomo ɓeeɗa yaha wonda e ɓeeɗa yaha wonda e ɓeeɗa fedde go e yahud yaha wonda e ɓe halduduno ɓen ɓeeɗa yaha wonda e ɓeeɗa piire wartidire nangidire jattidire raɗodire piji fof ɓe waɗa so woni hara ɗen ɓutti ɓe arta kamɓe yahud noon ɓe arta ka maɓɓe koɓe kawtal num hiɓe hoɗidi ɓe an hoɗi to kono ko nokku gotum fen ɗo ni ka yahud hoɗuno toon koye nder saare madina nden tumbene mayre woni si ɓe arti noon hara no woodi e yahud nangaɓe e nder hare ɗen ɓe fof ɓe itta jawdi ɓe yaha ɓe sottaɓe ɓe artira joni noon islam no haɗi ɓe e wartidirgol ngol hino yamiri ɓe sottidirgol ngol ko ɗum ɓe sottidirayno si woni goɗɗe maɓɓe no nanngano mawɓe maɓɓe ɓe yahayno ɓe sotta o tigi so woni guere ɗen ɓutti ko ɗum allah wi ɗo summa refti antum onon haulayi ɓeɗo onon yahud madina ɗo taqtuluna hiɗon wara anfusakum wonkiji moɗon ko ɗum waɗi si wiɗen mana ɓanneteɗo wattirteɗo yeeso on ka taqtuluna anfusakum komo salaf jumhur maɓɓe on ɓuuri yarde on ko hiɗon wartidira hakkude moɗon ko ɗum woni taqtuluna anfusakum hiɗon wartidira hiɗon wara wonkiji moɗon ko ɗum hiɗon wartidira hakkude moɗon ko non won noon ɓe wartidirayno no siforɗen ɗo ni wa tukhrijuna hiɗon yaltina fariqan fedde goo min diyarihim ka cuuɗi maɓɓe ɓe nder piiro ngon si ɓeɗo wawino ɓeeɗa ɓe rattono ɓe naata e cuuɗɗi ɓe ƴetta kala ko ɓe wawi ƴettude jawdi miranji coñci kala duncitol kala ko ɓe wawi ƴettude ɓe ƴetta ɓe jeeyi allah noon no haɗi ɓe ɗum
wa tukhrijuna anfusakum min diyarikum hiɗon yaltina fedde goo wa tukhrijuna fariqan ɗon yaltina fedde goo minkum e moɗon min diyarihim ka cuuɗi maɓɓe tadaharuna alayhim tadaharuna koni woɓɓe jangiri woɓɓe jangi tadaharuna ɓe ɓeydi ciddal e hoore dha on aslu kalima on tatadaharuna ko ɗon aslu makko on jon noon taaji ɗin ɗiɗi hikkodiri arabu ko aada maɓɓe ka haala maɓɓe ɓe hoyfina e haala kan tedday tun ɓe hoyfina ɓe monta e harf ɓe helaymo doole ɗen ɓe waylaymo harf goo ɓe naadaymo e nder goɗɗo ɗum fof ko noone no ɓe hoyfinirta yewtere nden ɗo noon ɗiɗi noon ɗi ari jannguɓen tadaharun ɓe montu harf goo ɓe janngita gooto jannguɓen tadaharun ko idgham ɓe waɗi ɓe ƴetti ta ɗimmo on ɓe naadi e nder dha on ko ɗum addingal ciddal ɗon tadaharuna alayhim mana on noon ko gooto fayda ɗuuɗa ko serti e hunde tadaharuna hiɗon wallidira alayhim e hoore maɓɓe ko ɗo woni yoga e moɗon no wallidira e hoore yoga yaltimɓe ɓen no hawtirde ismi e hoore bakkatu e hoore yeddugol Allah wal udwani e jaggutugol tooña ɓe wi'a on ɓe waɗa on hawtuɓe gori to no nangodir no pirude e bulaw yagal moɗon ɓeya yahidarani ke ɓeya ɓe yahidarani ke ɓe woni e wartidilgol raɗodira bonnidira cuuɗi jettidira jawle teno islam on dina mon kan deftere mon nden hino haɗi on ɗum ndin ahadi no ƴettoda e mamaɓe moɗon ha hewti on fof ɗon ɗirri ɗum hiɗon andi ɗum wano Allah wirno wa antum tashhadun o wi wa in ya'tukum si woni ɓe ari on ɓen ɓe fooluɗon ɗon ɓe raɗi ɗon ɓe warɗon ɓe jattuɗon si woni ɓe ari on usara ko ɓe nangaɓe e hare e usara ko jam'u asir ko nangaɗo e hare no woodi no ɗum wiyete kalima goto ka pular dahaɓe tawi jam'u on dahaɓe tawi so woni ɓe ari on usara ko ɓe dahaɓe ko ɗum woni ko ɓe nangaɓe e hare ko ɗoni ko ɓe nangaɓe otage sukaɓe sewɓe ko noon famirta heña o kalima ɗo kadi usara woɓɓe jangiri mo ni hamza jumhur on hedditiɓen fof afwan hamza jangi mo asra jumhur on jangi mo usara wano sakra e sukara ka suratul hajj wa tara nnasa sukara wama hum bi sukara ɗon hamza noon nde imamul KISAL ɓe jangi mo sakra wa tara nnasa sakra wama hum bi sakra mana on ko gooto ko noneji ɗiɗi e jam'u usara kañum e asra si woni ɓe ari on usara ko ɓe dahaɓe tufaduhum hiɗon sotta ɓe hiɗon itta coggu hetta ɓe ko ɗon fidya hiɗon waɗana ɓe fidya sottugol ɓe ittugol coggu hetta ɓe o kalima ɗo kadi tufaduhum woɓɓe maɓɓe no jangi mo tafduhum kono ɗum ɗo fof manaji ɗin ɗi serta ko mana goto ko noone tun e haalaji arabe no wolirta mana ko goto wa huwa tawi noon no fiyake on no ko woni muharramun alaykum ko harmuɗum e dow moɗon ihrajuhum yaltingol ɓe hiɗon acci ko haɗa ɗon kon to hiɗon ɗon arde wiya noon on sottay ɓe hiɗon haɗa wartidirgol ɗon haɗa raɗodirgol yaltindira e cuuɗi moɗon hiɗon haɗa jattidirgol jawle ko ɗum ɗon fof on faggitike si woni noon gere ɗen ɓutti aron noon wiyon hiɗon sottude nanga ɓen e moɗon tawi noon to de hino harminano e moɗon yanugol e maɓɓe raɗoɓe yaltina ɓe wara ɓe Allah ɗon yakkiɓe ɗo yakkiriɓe ɗe golle ɗo aybini ɓe waɗi ɓe tawbih tiiɗuɗo o wiɓe afa tu'minun on gomɗinay bi badil kitabi yoga e deftere nden on gomɗinay goɗɗum e ko woni e deftere nden piiji goo deftere nden ɗon ko honde tawra taw wa takfuruna yeddon bi badin yoga on gomɗinay goɗɗum accon ɗon ɗuma
gomɗinal ngal nafata. Alquran an ɗo mo yeddiɗo harfe goto o fiɓi ɗum ɗon tawi himo andi o haɗama o wajama o yewtama ɗum waɗatake o salike o juuli ha ñande o maayi so maayi ko kefere. Deftere Allah ne a gomɗinta goɗɗum acca goɗɗum ko a ƴettay fo fiɓa fo gomɗina. Sa ƴetti goɗɗum a acci goɗɗum hare Allahul musta'an konko ƴettuɗa ɗon nafatama ɓasse a acci goɗɗum. Ko ɗum waɗi mo fenni annabajo goto Allah wimo hare o fenni hedditiɓe fof kaddabat qawmu nuhin almursalin ko nuh tu wonno ko ɓe fenni kono ɗum ɗon no ñaawe maɓɓe fennugol ha nulaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngal nde yewtere ɗon waywa landal afa tuɓɓinuna on gomɗine bi ba'dil kitabi yoga e deftere nden wa takfuruna yeddon bi ba'din yoga kono wona landal foni ko fanda kono ɗo wiyete istifham tawbihi yani ko landal aybingol o tigi yakkamo jasinamo hollugol vraiment o woni neɗɗo fus ɗo golliraali hakkille makko ɗen. Fama joddi man yafalu on mo waɗi dhalika ɗum minkum e moɗon ko ko won sifiɗen ɗo wonalen joddi on mo waɗi ɗum e moɗon onon yahud illa khizyun si wona jasere si wona kohera e hoyende fil hayati dunya ka gurdan aduna. Kono yahud Allah ko ɗum waɗi e maɓɓe jasere bi on say ha fewndo ɗo ta goto hodditor jawde ko Allah jarribori ɓe kon e dole ko Allah jarribori ɓe kon ko ɓe jasuɓe hoore ɗum ɗon fof. Wa yawmal qiyamati ñalande dargal joddini nakadna ɗo tun nde jasere ɗon tun. Wa yawmal qiyamati ka ñalande dargal kadi yuradduna ɓe ruttete ila ashaddil adabi e ko ɓuri sattude e lette e ko ɓuri tiiɗude e lette waliyadu billah. Wama llahu wonali Allah allahu on wonali bi ghafilin welsindiɗo amma ta'maluna e konko huwa ton konko gollo ton. Ay yewtere nden no fewtina e maɓɓe bi dowga summa antum taqtuluna ɗuma damarji ɗi fof ko damirul khitab ari wona damirul ghaib ko ɗum si woɓɓe jangiri moni amma ta'malun. Jamago e karma koɓe qira'at ɓen jamago kañum kadi no jeeya maɓɓe imam Nafi' e imam ibnu Kathir e Shu'ba an Asim e woɓɓe goo ko kamɓe jangirimo ɗo ni bitta afan kamɓe ko bil ya ɓe jangimo ɓe hedditiɓe jangimo bitta Hafs e Kisa'i e Hamza e Ibn Amir e Abu Amr kamɓe ɓe jangimo bitta. ɓeeɗa imam Nafi e Ibn Kathir e Shu'ba ɓe jangimo bil ya bil ghaib. ɗo yewtere nden nde huccinama e maɓɓe joni fewtinama e nulaɗo sallah sallam kañum e gomɗinɓe ɓen joni Allah sifani ke en haɗo ko onon joddi maɓɓe ndin o fewti noon e meɗen o wi en hey ko onon Allah wonali welsindiɗo e koɓe gollata kon. Wama llahu bi ghafilin amma ya'malun ɓeɗo jangi wama llahu bi ghafilin amma ta'malun hey ko onon ande de Allah wonali welsindiɗo e konko won ɗon huwude. Hare noon hombirgol ayaji ɗen sifa ɗi konguɗi ɗo ɗum ɗo ko wajagol neɗɗon wandi hunde sino sifede sa wattanali ila e wa'ante wasi ko fillagol tariha tun taali wona anda noon koko wona e yewtede ɗo no yahudi sifitori ni ko wajagol len ene ummatul islam ko wajora en koko wona e sifede ɗo alhaaliji maɓɓe no ɓe siforno gollen sifitorgol noon yeru ko moƴƴi ko wiya kon e maɓɓe on Allah wi noon minhumul mu'minun wono Allah sifori noon woɓɓe maɓɓe ka lannode Al Imran sifori ɓe ɗon sifaji labaɗi hino ari ɗon e seeɗaɓe e maɓɓe fiyo en sifitor noon Allah ko yewtirta en piiji ko kambiraniɓe e ko tippinno e maɓɓe ko hulɓinirgol ɗen ɗin piiji wota tippo e meɗen gollen kambaji ɗi o kambirani ɓe fiwota ɗin yanu e meɗen sabu yanu gollen e golle ɗe ɓe yanno e muɗum ko ɗum wonde on yeeɗo yewtere nden no ara hara no fewtiɓe kamɓe bomɓe ɓen hombande ayon yiltita yewtere nden fewtina e meɗen ene mofte ɗen
sabu artigol len hakkillaji ɗin walla nde awana fillitanede tun tindi won ɗon Allah subhanahu wa ta'ala o sifitora welsindiɗo himo andi ko ɓe gollata kon fof himo andi onon men ko gollo ton kon haray golle hay e goto wonali ko suuɗimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wi ulaika ɓeɗo alladina ko kañum woni ko ɓen woni ɓen istaraw wattitirɓe alhayata dunia gunnan aduna ɗan bil akhirati l'akhira on. Istara ɓe wi aslo on hala arabu ko ɓuri lollude kon non ko non istara bi mana ibta'a o soodi, shara bi mana ba'a o yeeyi. so kanko woni ko ƴetti ɓe wiya istara, so woni kanko woni ko jonni ɓe wiya shara. ko ɗum shara on wari ka suratu nisa falyuqatil fi sabilillahi alladina yashruna alhayata dunia ay yabi'unaha bil akhirah, ɓe accita aduna on fi ƴettugol l'akhira on. ɗon ayon ardi wi shara yashruna, ɗo noon eko ɓuri ɗuɗude kon ko wari kon ko yashtaruna ma ishtaraw sifa wana noon. ko ɗum ndaare ɗo ko gurnan aduna ɗan woni ko ɓe ƴetti ɓe suɓi ɗum ɗon e hoore l'akhira on. woɓɓe noon no wiɗi ɗiɗi noon hiɗi gollitire ɗiɗi noon hiɗi gollitiri e kabe no sella ka wiya sharaytu e ishtaraytu hara ko fandiɗa ko sodugol ma ko yeygol fof no selli. kono ko ɓuri ɗuɗude kon ko onon e ɗa ɓe addata. si ɓe wi shara haray ko ba'a, si ɓe wi ishtara ko ibta'a. Allah wi ko kamɓe woni ɓen sottirɓe gurdan aduna ɗan l'akhira on. ɓe ƴetti l'akhira on ɓe jonni fiyo ɓe heɓu aduna on. toujours koko accita kon ba on jogodirta e muɗum, hunde accita nden ko nden ɗon ba on bil akhira o baɗo ko kañum nde wondata e muɗum. ko ƴetta kon kañum wondata e ba on, ko noon sendidirta ko honno woni ko ƴetti, ko honno woni ko acciti. Allah addaniɓe tawra, addaniɓe toon ñawoje koɓe hatonjine muɗum kon fof, addaniɓe toon fodareji ɗiɓe heɓata si woni ɓe waɗi ɗum. goɗɗi no fillana en ka alqur'ana ɗo, goɗɗi fillanaka en ɗo. ɓe ƴetti ɗum ɗon fof ɓe tummidir ha moƴƴi ɓe wattiti e coggelel aduna. weli hum e foti hum e teddukum e ko nantata e muɗum laamu e aduna ɗo ko tawata lanniray mayugol ma acca ma taƴugol iwa e juuɗe maɗa. Allah wi fala yukhaffafu anhum, hoyfintake e maɓɓe, ko ɗoni hoyfinantake ɓe al adabu lette ɗen ɗum ko ñande dargal. on Allah wir noon e aya goo la yufattaru anhum, taƴidirantake ɓe, hoyfintake na dereje ngul na daraja nguliki ɗuytete, na taƴidirangol ɓe lette ɗen, lettede bimbi acceɗo ñalloma lettoye kikiɗe, ko lette wonɗe e daraja wonɗo ɓeydade duumiɗo kadi mo taƴata. nasallah salama al afiya. o wi hoyfinantake ɓe lette ɗen, ɓe ɗuytantake lette ɗen. on wiɗen ɗon na ɗuytangol ɓe nguliki, na ɗuytangol ɓe ko tiiɗi kon, wona fowtingol ɓe wonde e sayiji goo, ko duumi ɗum jokkodir ɗum tiiɗande nden ko wotere. Allah wi kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan gayra hali yazuqul adab. tuma kala ɓe sumi yimɓe yita ɓen ha guri ɗin ɓendi, Allah wi men wattitana ɓe guri hesi fiyoɓe meɗu lette ɗen. Allah subhanahu wa ta'ala hisingen. o wi wala hum, ɓe wonali kadi kamɓe yunsaruna walloyteɓe. kon ɗiɗo ɗiɗi serti. takhfif on ko ɗuytanede haysi continue kono wonde hara taƴodiray ma degré on ɗuyto. nasru on ko ittanede few, ko ɗon ɓe ala ɗuytanowoɓe lette ɗen, ɓe ala sortowoɓe e majje yaltina ɓe toon. none no daɗirtene on fof Allah riwi ko ɗum woni ko ɓe heddotoɓe nder toon, ɓe yaltata e hoore ko ɓe ñiɓata toon kon kadi ɗuytatake, koyno tabiti ɗon no duumi ɗon hino ɓeydo ɗon e hoore maɓɓe. Allah walaqad atayna Musa, gomɗi men jonni Musa ibne Imran alayhi salam. o wi men jonni o annabajo amen ɗo wiyeteɗo Musa alkitaba, deftere nden. ɗum ko deftere honde at-tawra, nde tawno ɓe wowtino hiɓe andi hayde jammitatake koy ko ɓuri kon wiyete tun alkitaba, no anda ko honde. wa qaffayna, men jokkintini ay wa atba'na wa ardafna,
men jokkintini men iwtiniri ɓaawo makko o qaffayna men jokkintini ba'dihi ɓaawo makko bir rusuli nulaaɓe men jokkintiniri ɓaawo makko nulaaɓen men iwtiniri ɓaawo makko nulaaɓen ko ɗo waɗi men nuli Musa men jonnino Musa alayhi salam deftere nden ɗum ko tawrata on ɓaawiri o feƴƴi men nuli ɓaawo makko kadi nulaaɓe oɗo no yaha oɗo no ara oɗo no yaha oɗo no ara wono Allah wir noon thumma arsalna rusulana tatra refti men nuli nulaaɓe amen ɓen koɓe jokkodirɓe ha hewti Isa alayhi salam ɓe wonɓe hakkunde ɗon Allah jantaki ɓe no jeeya e maɓɓe Yusha eɓen Nun on ko annabajo e jeeyaɗo e annaba e banu Israil ko kanko jogi ɗum annabako ngun ɓaawo Musa e Harun feƴƴinde alayhimassalam kono ɓura noon wolali inde makko ha hewti Isa Allah wi wa atayna Isa ibna Maryama min junni Isa ɓiɗɗo Maryama on albayinati ɓanganduyeji ɗin piji ɓanguɗi ɗin laaɓi ko ɗoni alhujaj waddalail walmujizat o albayinat ɗo kanko ɓe no wi'i ɗi koko o wurnitayno kon mayɓe e ko o ndikkinayno kon nawnuɓe e ko o mbadinayno kon mbadinira loopal o moƴƴina colum o wutta kun tun kon wira e dugay Allah subhanahu wa ta'ala e ko yewtaynoɓe fi piiji wirniɗi ɗiɓe andi o tawaka ɗon ha ɗum waɗi o wolnaɓe on an hiɗa mari hunde kaari ka suudu ma hara kadi ko non woniri hara kanko mo wi on ino andi Isa alano ɗon e kañum e injil on fo ɗum ɗo fof no naati e bayinat on Allah wi men jonnimo albayinat dalilji ɗin piiji ɓanguɗi ɗin ko ɗum no wiye ɓanganduyeji ɗin wa ayyadnahu men sembindirimo bi ruhi alqudus bi ruhi alqudus ruhu laaɓuɗo on ruhu laaɓuɗo on o kalima ɗo alqudus jumhuron ko ni jangirimo ibnu kathir jangimo alqudus bi sukuni dal o waɗi kowal e hoore dal on o jangimo alqudus ɗiɗi ɗi noon kadi ko hunde wotere serta ko woni qudus ko laaɓal ko laaɓi ɓe ruhul qudus ruhul qudus on ɗo konnguɗi hino joli ko honnu woni o ruhul qudus jumhur en no jeeya maɓɓe ibne abbas no jeeya maɓɓe ibne mas'ud si tawi mi yejjitali no jeeya e maɓɓe qatada ɓurɓe ɗudde ɓen tigi tigi e karam koɓɓen ko yaari wondema ruhul qudus on ɗo ko jibril alayhi salam imamu tabari ko ngol konngol ɗon woni ko jiccini cheikhul mufassirin imamu tabari ko deftere makko jamil bayan ko ngol konngol ɗo woni ko jiccini e dalil ko o jicciniri ngol kon ko ka siyak aya ɗo o wi'i afan wona o aya ɗo ko siyak aya goo Allah subhanahu wa ta'ala no janti o wi id ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimu nnasa fil mahdi wa kahla wa id allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil tayyib woɓɓe no wi'i wondema ruhul qudus on ɗo ko injil on woni ko fanda ɗo ruhul qudus kamɓe taw wiwɓe ɗum ɓen ɓe dallinori sabu alquran no wi'a ruh no wi injil on kañ kan no wi'e ruh Allah no wi wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ko ɓurano woni on ruh ɗum bi ijma'il ulama imam tabari noon ruttingol konngol ɗon e ko wonangol ɗon o ruttiringol o aya mo adduɗen ka alimran Allah mantorani Isa sembedirgol mo ruhul qudus o mantorani mo kadi e on aya ɗon tigi jonnugol mo injil on jannugol mo injil on andinamo nde si woni ruhul qudus on wiyama ko injil on haray injil on wolama e aya goto on filli waɗi woɓɓe noonna ko ta'kid kono ka qawaid ɓe nayi at-ta'sisu awla min at-ta'kid ɓe nayi yo konngol ngol firu mana heso ko ɗum ɗon ɓuri yo ngol arngol tabintina konngol hikkingol maggol ɓaawo arngol ɓaawo maggol
sabu ɗum ɗon si hawtodiri ɗon ɗinɗon ɗiɗon aya on haray injil on ariga filli on waɗi ɗum labinta yewtere nde konngol no fillite fi tabintingol o haray no waɗi ko fandora sina ɗum aslu on ko fillitatake ko ari o haray ko manago woni ko fandora o dallinori noon jumhur en noon ko noon yaari no miniri on noon ko jibril woni ko ɓe wi'i fanda e ruhul qudus no tewa kadi ko ɓe dallinori nura sa sallam wi'uno hassan ibne thabit hadis on no ka sahihain o wi allahumma ayyidhu bi ruhil qudus allah mi torikema sembinirmo ruhul qudus bi kulli ta'kid na injil on fanda ko jibril ruh on kal qur'an no ara hara ko jibril fanda no ara e wano ka suratul qadr tanazzalu malaikatu war ruhu fiha war ruhu ko jibril nazala bihi ar-ruhul aminu ko jibril bil ijma' no ara hara kanko fanda wono de ayaje do nokkel go no yeddondire wano oɗo kono hara kono wano oɗo no jicci wonde makko kanko fanda no ara hara ko alqur'an on fanda wano ka wiɗen da ayon ka sura wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina no ara hara ko isa tigi woni ko fanda allah wi innama almasihu isa ibnu maryama rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila ruhun min ko ruhu immorde ka allah haray noon ko siyak aya ɓe hollata ko on woni ko fandora ruhu on haray noon ɗo no wi'a ko jibril no wi'a ko injil on no wi'a ko isa ibnu maryam no wi'a ko inde allah ɓurde mawde nden ismullahi l adam no wi'a ko inde aynuɗo malaika ɓen ɗi kongoyi ɗo fof hino joli ko wona ɗiɗo kadi hino joli goɗɗi ɗi no mari dalil goɗɗi ɗin ala dalil mi yi'ali mi hawrali e muɗum afwan goɗɗi ɗin mi yi'ali dalil muɗum ɗo ko konngol jumhur on min as-sahabati wa tabi'in wondema ruhul qudus on ɗo ko jibril kanko woni wiyaɗo ɗo ruhu laaɓuɗo on allah wi sembiniri isa kanko jibril o wi ɗon afa kullama ja'akum e tuma kala nde ari on rasulun nulaɗo o addani on bima la tahwa konko yiɗa konko welaka anfusukum wonkiji moɗon onon yahud tuma kala nde nulaɗo ari on ayi allah fuɗɗoy ayon dow ga wondema o nuli moussa o jonɗimo deftere o iwtiniri ɓawo makko kadi nulaɓe ha o hombiriɓe isa ibnu maryam o okkimo ɗi dalillaji ɗo fof o wi yahudi yo iwtir ɓawo oɗo jokka sharia makko injil on riwi tawrata on riwi sharia moussa on alayhi salam kono e hoore ɗum fof na ɗum ɓe waɗi allah wiɓe e tuma kala onon nde nulaɗo ari on o addani on konko wonkiji moɗon ɗin yiɗa istakbartum mawnintinoto onon tuma kala nde nulaɗo ari ko ni wawton ɓayde nulaɗo sallallahu alih w sallam kañum kadi ari ko non wonno ko ɓe wayi ɓe mawnintini ɓe sali ɓe townintini ɓe ƴaggi ɓe waɗi bewre e hasad ɓe jaɓali gomɗinde few ko ni woni no yahudi sifori allah wi ɓe istakbartum on mawnintinoto no wayi wa landal siyagon kono wona landagol ɓe ko sifa ngala landal nane ko yakkugol ɓe aybina ɓe holla ɓe jasere maɓɓe nden e fanɗere hakkille maɓɓe kin e ɗayre nde ɓe rondi nden allah wi haɗal ɗon fa fariqan fedde goo kadabtum fennuɗon yahud gomɗinal hay goto fayda sina moussa alayhisalam moussa en yi ko ɓe yeddaynomo kon kono on ɗon bete hari e alhaaliji bo hiɓe wondi e makko amma ka feƴƴuno ɗon arɗo wo wona on ha hewti isa alayhisalam on ɗon noon yawti kerol few ka o arno o arde deftere goo harnande ɓe naadi ɗuyta ɓeyda on nder muɗum nden ɗon déjà ɓe wawino jama on ɓe wotniɗo jama on ɓe ɗuytande ɓe faala ɓe ɓeydende ɓe faala no ɓe faalira ɗon jama wotino oɗo noon ari ardi e wonde goo ɗum noon tawi wata hawrude maɓɓe few ha ɓe immi fi warugol mo allah subahana taala on dandimo ƴawnimo wono suratul nisa holliri en noon allah wi fa fariqan fedde goo kadabtum fennuɗon wa fariqan fedde goo taktuluna hiɗon wara subhanallah ndaare siyak alqur'an on kala kalima no ardi haray himo fanda ndaare kadabtum on ari ala tariqati almadi ala sirati almadi
تقتلونهم على صيغة المضارع للدلالة على أنهم لا يزالون مستمرين على محاولة قتل رسل الله عز وجل. hollugol wondema ha joni hiɓe duumi ɗo ko mbodi maɓɓe jikku maɓɓe moɓe duumi e muɗum ha joni hiɓe makko ha fendo ka ɗe ayaji ɗo tippi fendo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam. yahud ɓe wari buy annabaɓe maɓɓe riwayaji no ari filliɗi wondema ɓe warayno e nder ñalande wotere annabaɓe temeɗe tato bimbi gotum kikiɗe ñalorma ɓe uddita marché maɓɓe ɗen wasi hewnde ɓe waɗa. Isa alayhi salam ɓe waɗi mu'amara fi warugol mo Allah dandi mo. nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam yahud immino fi warugol mo e ɓurde lawol gotol ɓe etorno ɗum bileyagal sihr. labid on ko yahudinkejo o waɗu nulaɗo sa sallam bileyagal conseil jibril ari mocciri nulaɗo bil muawidatayn ko ɗum ɗen corteji ɗiɗi falaq e naasi e qul huwallahu ahad ko afdal ko neɗɗo moccitorta hayta goto welsino e majji hiɗi welsinde anayi mum tawde mo ɓe no hun jiiɗi hatto ñinawigol fine lan ɗo e walle lan ɗo mo ɓe hunjotoɗi no taw tummarde ka juulirde jama no yewitiɗi ha no fanɗini fi majji kono ko corteji mawnuɗi nulaɗo sa sallam yamino sahabajo maɓɓe ɓe tangini ko Uqba ibn Amir ɓe winomo jannguɗiɗo ɓaawo waktu kala no laatino ɓe jannganiri ɓaawo waktu kala ɓe moccitorayno ɗi ɓe moccirayno ɗi kadi ɓiɓɓe maɓɓe ɓen e taniraɓe maɓɓen Al-Hasan e Al-Husayn. ɓe etino warirgol nulaɗo mbileyagal ɓe ronki Allah dandi mo. ɓe eti warirgol nulaɗo janfa Banu Nadir gorol ɗi jantɗe ɗinnane tato yahud gori maɓɓe ɗin tati on ɗo Madina ɓiya ɗiɗi yaltina goral leñol wara Qaynuqa e Nadir ɓeɗo ɓe yaltina ɓe raɗa e Banu Qurayza kamɓe ɓe wara ɓe re'a few. Nadir ko ɗum no sabu ko nulaɗo sa sallam yaltini ɓe ɓe warno goɗɗo nulaɗo ƴanti ɓe diya o tigi on ko nulaɗo noon sen taw ton ƴantagol ɓe fi diya on ƴantugol ɓe diya on ɓe waɗani nulaɗo kuu ɓe eɓɓi noon no kuu kam ɓe werna nulaɗo ɓe waɗi woɓɓe dow ɓe jolliɓe ko ɓe liɓa e hoore maɓɓe alayhi salatu wassalam. nulaɗo sa sallam wahyi on ari yeeti ɓe ɗum on sa ɓe ari ɓe waɗi ɓe hisar ɓe huuɓi ɓe landi yaafede on say nulaɗo en wiɓe on yafama warede nden kono on yaltay. yaltugol ngol kadi ko yaltidot ton ko yaltoton ko yaltande wotere yaltidon e yeru ko wawɗon yaltude e muɗum wo kala ko heeƴi ka puccoti ma ko bamba makko bamma ngelo makko mo wawi rondade ko ɗum ɗon ɓe ƴetti ɗum ɗon ɓe yaltude e mum ɓe bonni piiji goo e ko ɓe wawa yaltude e muɗum no Allah no sifor noon suratul hasr yuhribuna buyutahum bi aydihim. ɓen ɓe waɗanno noon ha ɗon kuudeta warugol mo Allah dandi mo. Khaybar ko uddita woɓɓe e ɓen ɗon ko Khaybar hoɗoyno ɓen yaltinaɓe Madina ɗon ɓe hoɗo ko wiyete ɗon Khaybar ɗum ko nokku jeyaaɗe nde Arabie Saoudite hande ɓay toon kadi udditama nulaɗo ari kañum e konu mum ngun yani e maɓɓe fooliɓe waawi ɓe udditi leydi ndin nadinde leyɗe islam ɗen ɓe arno ɓe neldi nulaɗo ñamete dammol moƴƴinagol ɓe waɗi toon poson ɓe addi nulaɗo sa sallam ɓe nafi ɓe andi poson waɗama e mum filleji woni wode wiide hay sahabaɓe goo feƴƴinno sabu ɗum sabu on poson. nulaɗo sa sallam ha takko koɓe feƴƴinta ɓe wiwno ha joni musendi on poson no arde maɓɓe. yahud etorno warirgol ɓe noneji ɗin fof ɓe etorno warirgol nulaɗo sa sallam wontudugol e heferaɓe ɓen ɗum ko Qurayza sakkitaɓe ɓen lannede fimo Madina nde heferaɓe Makka mowuno kala weldiɓe muɗum ari fi lannugol fi islamu Madina ghazwat Khandaq sanatil khamisa min al-hijra yahud ɓen no haldidano halduno e nulaɗo si goɗɗo arani men ɗo taw wallu o tigi taw tawtu goɗɗo e hoore amen men tawta goɗɗo e hoore mon ɗum fontano ko ɓe haldi ko nulaɗo seni Madina ɓe yawno ɓe wontidi e ɓeya ɓe niya ɗo noon ko occasion men onni aren wallitoɗen ɓe ɗo lannen fi ɗum ɗo hetten teddugal meɗen ngal joguinoɗen ngal Allah wallali ɓe ko ɓayri ɓe serti e ɓen ɗon nulaɗo serti e arnoɓen ɓen Allah immini hendu addi malaika ɓori enno tantiji maɓɓe ko ɓe waɗno toggohoy
addi hendu tawi yiite darantako ɓe wurere ñiiɓata ɓe tawi ɗo wonotako ɓe yimmi ɓe hooti nula ɗo yahani ɓe ɗa lanni fi ɓen ɗon kañum kadi worɓe maɓɓe ɓen fof wara heddi rewɓe ɓen e boboye to siko ɓe hewtali ɓen e waɗugol yahugol haare ɗi alhaaliji ɗo fof ɓe etori wargol nulaɗo sa sallam ko ɗum woni kanko ɓe wi ko ɗum o kalima ɗo o ardi ala sigatil mudari hollugol no continue ha joni yahude ɓe wonɓe wurdude ɓen joni annabajo ala kono kala karam kojo mo heɓi feere ɓe waray kala karam kojo moɓe heɓi feere muɗum ɓe waray ɗum no woodi karam koɓe e zaman men ɗo ɓe wari woni ko Palestine ton woni ko e leyɗe golfe ɗen kala moɓe heɓi feere warugol e karam koɓe ɓen lontiɓe annaba ɓen ɓe waray o tigi ko jikku maɓɓe noon allah wi wa qalu yahud wi'i qulubuna ɓerɗe amen ɗen gulfun ko suddaɗe ko buumaɗe ay alayha gilaf gulf ko jam'u gilaf wirgoji hino e hoore ɓerɗe ɗen ɓerɗe no sudda no buuma min ala e famude ko wolta kon jalkitugol ko nura sa sallam wajotonoɓe kon jalkutugol ko sahabaɓe wajotonoɓe kon wono kuf wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilay wa fi adhanina waqr wa min baynina wa baynika hijab alkufru milla kefarankago fof ko hunde wotere woni arabujo woni yahudijo woni jeeyaɗo e meɗen ga kufru fof ko gotum ɓe wi ɓerɗe amen ɗen ɗum no wirna e kokonɗa e wolude ta soñji hoore ma jumhur on ko ni firiri ayon woɓɓe no wi kañum kadi no jeeya maɓɓe ibne abbas e fillayego ibne abbas on no jeeya e ngolkol ngol ɗa no jeeya maɓɓe kadi mujahid e qatada ɓe buuyi maɓɓe jumhur on ko noon yaari woɓɓe no wi'i ɓe wi'i qulubuna gulf ko miranji ko ɗum woni hino waɗori ko ɗum ɓerɗa men ɗen ko marɗum gandal no mooɓi meɗen jogii ko yoni men men hatton jinayi ko jogiɗa kon ko ɗoni mana konngol ngol kono noon ko ngolɗa woni ko ɓuri sellude ko arano ngol allah wi bal e bala fayda ko gotum ko harfu idrab no yewtirɗen noon hanki ko waylugol haala kan egga e makka acci taka yaha e haala goo ɗum noon no woodi noon e ɗiɗi intiqali yeru ɗum eggir ɗum noon ibtali riwir ɗum haala wona kaccitede kan fennaka ɗo noon ko ɗum ni ko ibtali idrab ibtali allah wi konko wolɗon ɗon on fena yo yahud ko woni la'anahumullahu allah fewtini yewtere nden e meɗen enen moftanulaɗo en sallah sallam allah wi ko woni la'anahumullahu allah huɗiɓe alla'nu huwa tardu wal ibadu min rahmatillahi azza wa jalla ko ɗum woni la'an ko raɗagol o tigi ɓe pottiniɓe yurmede mum nde yaltiniɓe nder toon yurmede allah nde sey no yaaji ɓuri ko woni wo nde muɗum kala mo allah huɗi mamo nulaɗo allah huɗi o yalti e nden ɗon perdi noon ko haɗo yaaji ɓuri ko woni o si an a ñeññini ha a yalti e nder muɗum hare a perdi ɓay hay nokku ala ka heɓa yurmede no ɗuuɗi noon ko huɗa allah no huuɗi beere moƴƴinɗo nde e naɓuɗo nde e yeeyuɗo nde e yaruɗo nde e ɓannuɗo nde e kala ko memi nder ton naati e kuddini fof no huuɗa riba on kadi ko wano noon waɗo maki allah huuɗi riba on e winduɗomo on e seedi ɓen ɗiɗo hayso ko ɓe sappo ko ɓe wiyani ɗiɗo ko ɓuri kon ko ɗiɗo seedinte hayso ko ɓe temedere ɓe fof ɓe naati e kuddini nulaɗo maki la'ana allahu alwasila walmustawsila walwashima walmustawshima haka hadis on jofoy ɗon tokkoɓe cukuli ɓen e femboɓe leeɓi gite ɗi nga e waɗa sifa ɗin piiji no hadis on ardi noon fof naati e kuddini noɗi buyi ko huuɗa hara neɗɗo yo rento kala ka kuddi ari la'ana allahu kada wa kada haray yo tigi rento sabu ko woni ɗum ko wondema allah raɗike ma yaltinima e nder yurmede muɗum nden si woni noon ha a yalti ɗon
haray amaran non ko kanata ko besi Allah faabi kema a tuubi a ruttike makko o naaditima nder ton na ɗum haray angon e tana e nambara ko ilal abad. Allah wi la'anahumullahu Allah huɗiɓe bi kufrihim sabu keferan kako maɓɓe ngun ba on ɗo ko sababiya ay bi sababi kufrihim. nde tawno noon ko noon ɓe sifori fa qalilan fa oɗo no e omo wiɗi hanki ko fasiha ko noon ɓe wiyatamo ko feññinɗo hunde feƴƴunde. fa qalilan fanɗi ma yuminuna konko ɓe gomɗinta. fa qalilan ma yuminun no waywa aya on ka suratu nisa bal taba allahu alayha bi kufrihim ko fi yahud kadi ona wolede ɗon bal taba allahu alayha bi kufrihim fala yuminuna illa qalila ɗo o wi fa qalilan ma yuminun konguɗi ɗi no ari e firugol o kali o aya ɗo o jusu ɗo nde yewtere ɗo. konngol aranolngol ko wiwgol e gomɗinoɓɓen e maɓɓe fanɗi no fanɗi ha gomɗinoɓɓen e maɓɓe. fa qalilan fanɗi ma yuminun ko ɓe gomɗinta ko ɗo woni fanɗi gomɗinoɓɓen e maɓɓe. konngol ɗimmolngol fanɗi konko ɓe gomɗinta c'est à dire yeru kamɓe gomɗinel maɓɓe ngal ko seeɗani koɓe gomɗinde seeɗa ɓe acca ɗon ɗuma afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. gomɗinal ngal nafata. gomɗini Allah no wooda, darngal no woodi, immital no ton, ñawore no ton, e joddi kuuɗe no ton, aljanna no ton, yiite no ton, kono gomɗinali nulaɗo sallallahu alaihi wasallam. koko ɓe gomɗinɗa ko bitibar tawra tan ko addani ɓe ko ɓe gomɗinali nulaɗo, ɓe jaɓalimo ko o nulaɗo, ɓe iwtiral ɓaawo makko. gomɗinal maɓɓe ngal fanɗi sabu hunde nafataɓe. bal woɓɓe no addi mana tataɓo ɓe wi ko riwugol gomɗinal e maɓɓe tode. ɓe wi ko uslub arab ko noon e yewtere maɓɓe si hunde woni ala hiɓe wiya tode honno hiɓe wiya fanɗinden hunde hara ko wiwgo wondema nde ala few. haray konguɗɗin tati noon hiɗi ɓadodiri fayda min haysul mana hiɗi ɓadodiri ko woni tun no maɓɓe gomɗinnoɓe seeɗa ko ɗo waɗi haray e riwata gomɗinal ngal e maɓɓe ɓe fow wono konngol ɗimmol ngol e tataɓol ngol ɗo ardi noon ko konngol arano ngol woni ko selli kon tigi tigi fi kala ɗiɗa no ɓatti ɗon kono ko ngol ɗo woni tawata hara gomɗinɓe ɓe maɓɓe yaltinaka. sinara wiyete aya on ko khas e woɓɓe maɓɓe duna woɓɓe. nam fa qalilan ma yuminun fanɗi konko ɓe gomɗinta. walamma ja'ahum jon haray darɗen ɗo ɓe maki no woodi ko ɓe fala hollude. jomirawo seni ɗon wi wa id akhadna tuno misaqakum ahdiji moɗon la tasfikuna wondema on hibbata dima'akum ƴiƴe moɗon wala tukhrijuna on yaltinta anfusakum wonkiji moɗon yarikum ka cuuɗi moɗon summa refti aqrartum qirriti ɗon wa antum e hoore no onon tashhaduna hiɗon seediti. summa refti antum onon haula e ɓeeɗo taqtuluna hiɗon wara anfusakum wonkiji moɗon wa tukhrijuna hiɗon yaltina fariqan fedde minkum e moɗon min diyarihim ka cuuɗi maɓɓe tadaharuna hiɗon wallidira alayhim e hoore maɓɓe bil ismi e hoore bakkatu wal udwani e jaggutugol tooña. wa in ya'tukum si ɓe ari on usara ko ɓe dahaɓe tufaduhum hiɗon sotta ɓe wa huwa taynon no ɗum muharramun ko harmina ɗum alaykum e dow moɗon ikhrajuhum yaltingol ɓe. afatu'minuna on gomɗinay bi ba'dil kitabi yoga e deftere nden wa takfuruna yeddon bi ba'din yoga fama jaza'u wonali joddi man yaf'alu ommo hino waɗa dhalika ɗum minkum e moɗon illa khizyun si wona jasere koyera fil hayati dunya ka gonnan aduna wa yawmal qiyamati ñalande dargal yuradduna ɓe rutte ila ashaddil adabi e ko ɓuri sattude e lette wama llahu allah o wonali bi ghafilin welsindiɗo amma ta'maluna konko golloton. ulaika ɓeɗo alladina woni ɓen ishtaraw wattitirɓe sottirɓe alhayata dunya gurnan aduna ɗan bil akhirati l'akhira on
ɓe suuɓi gurnan aduna ɗan e hoore lahara on fala yukhaffafu anhum hoyfinantake ɓe al adabu lette ɗen wala hum wonaliɓe kamɓe yunsaruna walleteɓe itte e majje walakad gomɗi atayna min jonni Musa alayhi salam alkitaba deftere nden ɗum ko tawrata on wa qaffayna min jokkintini min ba'dihi ɓaawo makko bir rusuli nulaɓɓen wa atayna min jonni Isa ibna maryam ɓiɗɗo maryama on albayinati ɓanganduyeji ɗin feeñuɗi laaɓuɗi ɗin wa ayyadnahu min sembinirimo bi ruhil qudus ruhu laaɓuɗo on ɗum ko jibril alayhisalam afa kullama ja'akum e tuma kala nde ari on rasulun nulaɗo bima la tahwa o ardani on e konko yiɗali anfusukum wonkiji moɗon istakbartum on mawnintinoto fa fariqan fedde goo kadabtum fennuɗon wa fariqan fedde goo taqtuluna hiɗon wara wa qalu ɓe wi'i qulubuna ɓerɗe amen ɗen gulfun ko suddaɗe ko wirnaɗe ko sokaɗe ɗe famata wona no woniri bal ko woni la'anahumullahu allah huɗiɓe o raɗike ɓe yurmede makko nden bi kufrihim sabu keferankago maɓɓe ngun fa qalilan fanɗi ma yu'minuna konko ɓe gonɗinta wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Violation de propriété.